Bela kuga, globalni problem koji već decenijama hara, najviše srednjom i istočnom Evropom. Kod nas je toliko uzela maha da se prognozira da će broj stanovnika u Srbiji opasti na 5,5 miliona. Kako dalje? Šta činiti? Problem pada nataliteta je tema koja je na stolu. Ovaj problem demografi su prepoznali i upozorili da će do 2050. godine u Srbiji broj stanovnika drastično opasti, a da će radna snaga značajno ostariti i da će se smanjiti za 21%. Ipak, u odnosu na katastrofalnu 2016. godinu, kada je rođeno najmanji broj dece, stvari su se okrenule na bolje u borbi za očuvanje srpskog roda. Država je tek u poslednje 3 godine ozbiljnije počela se bavi ovim problemom, pa je prošle godine zabeleženo 160 rođene dece više nego u 2016. godini. U opštini Opovo situacija je veoma slična kao i u državi. Globalni problem naročito je uočljiv u malim sredinama. Tako, konkretno u opštini Opovo, broj rođenih beba smanjio se više nego duplo u odnosu na period od pre 30 godina. Ovakvom tendencijom pada nataliteta za 5 godina gubimo i po 2 školska odeljenja. Podsjetimo da je pre nekoliko godina u Opovu rođeno 120 beba. Tako je 2015. godine rođeno 96 beba, 2016. godine 92 bebe, dok je već 2017. uočen drastičan pad kada je rođeno samo 78 beba. Prošle godine nastavljena je ista tendencija sa 77 rođenih beba. Tekuća godina mogla bi da bude mali pomak na bolje. Do avgusta meseca u opštini Opovo rođeno je 51 beba. Pa posmatrano procentualno, to bi trebalo da znači da će do kraja godine biti rođeno između 85 i 90 beba. Još jedan globalni problem koji destabilizuje društvo su imigracije. Migriranje stanovništva na ovim prostorima svakako ima korene u istoriji i nije tekovina savremene Srbije. Razni su uzroci migracija, svakako rat, sankcije i loša geopolitička situacija zemlje. Sve to dramatično narušava privredu, utiče na visoku nezaposlenost i ekonomsku nestabilnost. Pored unutrašnjih migracija, poslednjih godina Srbiju je zatekla i migraciona kriza prouzrokovana naletom azilanata. Rešavanje ovih problema iziskuje uključenje mnogih državnih institucija. Jedna koja svakako za zadatak ima da pomogne materijalno ugroženima, nezbrinutoj deci je Centar za socijalni rad. Usluge koje pruža Centar za socijalni rad usmerene su ka pomoći porodici, naročito materijalnoj pomoći. Zadatak centra jeste da obezbede bolje uslove za život i integraciju u društvu. Odgovore na pitanja koje su to usluge koje direktno ili indirektno pomažu i rastu nataliteta potražili smo u Centru za socijalni rad u Opovu u razgovoru sa direktorkom Jelenom Bjelicom. Pa, što se tiče usluga koje pruža centar, nijedna od njih nije namenjena isključivo za porodicu mlade bračne parove sa decom, ali te usluge koje su namenjene zajednici mogu da koriste i oni i mogu da imaju dosta koristi od njih. Osnovna podrška koja je potrebna porodici, to je neka materijalna podrška i ukoliko se porodica nađe u takvoj nekakvoj krizi, da ne može da obezbedi dovoljno sredstava za život i da prihodi koje oni ostvaruju je manje od socijalne pomoći, onda mogu da dođu ovde i da podnesu zahtev za socijalnu pomoć. Podnošenje zahteva je vrlo jednostavno, dovoljno je da se donese lična karta svih odraslih članova porodice i da se donesu podaci o deci koja žive u porodici i sve ostalo dokumentaciju Centar za socijalni rad nabavlja službenim putem. Takođe, centar učestvuje u ostvarivanju prava na roditeljski dodatak tako što izdaje uverenje o tome da se majka stara o detetu. To izdavanje i to je isto pojednostavljeno, tako što majka ima mogućnost koja ne mora da iskoristi kada čim se porodi da podnese zahtev koji bolnica prosleđuje opštini, a opština zatim traži od nas i mi u roku od 3 do 7 dana odgovaramo na te zahteve. To je nešto što je osnovno, što svakoj porodici je potrebno, to je ta neka materijalna sigurnost i da znaju da neće ostati bez ikakvih prihoda u životu. Ranije se u našem centru pružala usluga
savjetovalište za brak i porodicu, što ja mislim da je naročito značajno sada u poslednje vreme, jer se povećao broj razvoda brakova zbog različitih stvari, uključujući nasilje u porodici i to je bio projekat koji je finansirala pokrajina, tako da to nije stalna usluga koja se kod nas pruža, ali svaki put kada možemo mi konkurišemo kako bi dobili pare i nastavili sa pružanjem te usluge. Takođe, kada već dođe do nekog razvoda, jako je važno da se taj razvod obavi što mirnije, tako da se mi vodimo nekim medijacijskim principima u našem radu. Takođe se u našoj opštini pružaju usluge socijalne zaštite ličnog pratioca, deteta. To je naročito velika podrška roditeljima koji imaju decu sa posebnim potrebama i njihovo rasterećenje u smislu da mogu neko određeno vreme da posvete ili da odu na posao ili da radi, jer zaduženje ličnog pratioca je da otprati dete do škole, do vrtića, da bude tamo sa njim i da mu pomože u funkcionisanju, kao i da ga vrati iz škole i vrtića. To je veoma značajno. Ono što bi mi voleli, kada bi mogli, sve zavisi naravno od para, da uvedemo i uslugu porodičnog savjetnika, koji bi, uloga porodičnog savjetnika je da pomaže porodicama koji imaju određenih problema u funkcionisanju i da izlazi da bude više na terenu, da bude više sa tim porodicama, kako bi se smanjilo broj dece koje se odvode u hraniteljstvo. Znači, bolje je sprečiti, pomoći porodici, nego odvesti dete van porodice. To je uvek bolje i za porodicu i za dete. Uslugama koje pružamo u Centru za socijalni rad, u stvari trudimo se da poboljšamo kvalitet života u porodici, u našem društvu, a samim tim i da poboljšamo i demografsku sliku društva. Još jedna usluga Centra za socijalni rad su hraniteljstvo, odnosno smeštaj u hraniteljske porodice. Možda hraniteljstvo nije direktno povezano sa natalitetom, ali je veoma važno u odrastanju deteta koji iz nekog razloga nema brigu bioloških roditelja. O ovoj temi više nam je rekao pedagog Centra za socijalni rad u Opovu, Željko Milovanović. Najsigurniji i najbolji način za dijete koje je ostalo bez roditeljskog staranja, znači trajno, je usvojenje. On tad postaje zakonski dijete tog čovjeka koji ga usvojio sa svim pravima i obavezama kao da je njegovo biološko dijete. Međutim, mi, nažalost, mnogo djeca ne mogu biti usvojena, negdje iz zakonskih razloga, negdje zato što neko neće da ih usvoji, i hraniteljstvo dođe kao posle toga najhumaniji oblik smještaja djeteta, koji mu pruža uslove života, najsličnije uslovima života u biološkoj porodici. Ovim putem pozivam zainteresovane osobe koje žele da se bave hraniteljstvom, da se obrate u centar, da uzmu informacije što ih zanima ukoliko bi se željeli baviti tim, jer hraniteljstvo je plaćeno. I za naše uslove čini mi se da je sasvim solidno plaćeno. Borba za poboljšanje nataliteta u Srbiji tek predstoji. Rezultati će se videti tek za 10 ili više godina. Mehanizama ima, kao institucija koja se radom trude da poboljšaju demografsku sliku društva. Borba sigurno neće biti laka. Pitanje je da li će biti i uspešna. Ali uključenjem institucija, kao i celokupnog društva, jedino možemo da govorimo o boljem sutra i očuvanju srpskog roda.